Sikubingelele sikwamukele sihlalo kwiMakhiwa TV. Mhlambe ke cela nje usitshele ukuthi mhlambe akhona yini ama events that led to ile event esiyibona la njengamanje. Yeah, this is a national picketing, also the national march ka-ANC ngoba i-7 October ilanga lapho khosati khona eza khona ama-picketing nama-march just for ukulwela amalungelo abasebenzi nokuthi silwele-ke uma kuthiwa khona abasebenzi abahlukumezayo ku-SGB noma khona abasebenzi abahlukumeza for ama-rights abo. Ilapho ukhosati eza khona ama-campaign awo kuma-different provinces. Each and every provinces kunama-events akhona enziwayo national ethu nje la KZN iseThekwini bese bakuthi-ke amadolobha namadolobha-ke enza ama-event ayo. Lapha-ke nathi kithe Friday siyenzele la esilethe la eJoyland Butchery ukuthi sizo addressa abasebenzi mayelana nokuhlukunyezwa kakhulukazi ngoku-abuse ne-sexual harassment yabasebenzi nokuthi abasebenzi uma belimele bengakwazi ukusizwa. Umcimbi nje lona wanamuhla ukuthi cha awazwe lonke akusiyo ukuthi umcimbi wendawo eyodwa kodwa nathi la Friday ke siyibhekise ngapha eJoyland Butchery. Alright, so beside umcimbi kuyenzeka mhlambe njengekhosathu ni attend mhlambe direct to inkinga esuke imayelana nomsebenzi nesitolo beside i-national event mhlambe kube ukuthi i-directed to that incident esuke yenzekile ngaleso sikhathi. Yeah, kuyenzeka vese uma kuthiwa kukhona i-incident edirected to kuleso sitolo leso noma kuthiwa lo incident i-involve bonke abasebenzi. Thina njengokhosati sithathe i-campaign siyibhese straight kulowo mqashi loyo ngoba siyibhese njengamanje la eJoyland Butchery siyibhese straight kumqashi nathi ezukhosati su-local hlane nosakhawu ukuthi silisana nokuhlukumeza kwabasebenzi kanye noku-abuse kwabasebenzi. Alright, ninikeze umqashi izinsuku ezo7 ukuthi aphendule. So uma ngabe mhlawumbe impendulo ningayitholi kuzo lezi zinsuku ezo7 singanibona yini nibuya nizoyenza follow up? Sizobuya phela sizokwenza follow up sibone ukuthi abasebenzi ukuthi lokho imfuno zethu nememorandum yethu ukuthi iphumelelo lokho iphumelo zakhona zithini nokuthi management yabo ithathe eziphi inqumo mayelana nememorandum yethu nalama demands ethu esiwafakileyo. Alright, siyabonga kakhulu sihlalo. Sibonga kakhulu. Mina ke ngokhulekani Khumalo kwiMakhiwa TV eVryheid.